Hakaway ka jingja aksiden ka pelajar nin ka janmit sngi ublay khat kendai terik risau uway u driver auto rickshaw ula du no ela ka jingem hadin baka auto rickshaw ka baunya kalasya Tynrah kensan hakaway ka Trok ka bala penher stat baha kani ka jingja aksiden kalaja hasurok ba National Highway 6 hakibenta ka Shillong umling narang Ribhoy district. Katkum ke Khubor balayo lum layat hu bakani ke jingja aksiden kelaja ha kapor lai shiteng janit ha kaba ketika Trok kabadan new registration number AS not iwe SC Ranot Arsan kabalanya da unida jan yang lai pesan snem kerta basyong besar ah West Giant Hills katba udang wan neki benta goti banit Shillong. Bat Maria poi ha ketika jaka kalalek Tynrah nadin jong ketika auto rickshaw kabadan new registration number ML Shipau D not R not Rio. Balanya do Sibode South House Nem Kerta Basyong Besar ah tanda Bernihat Ribhoy district. Hadu bakatei ke auto rickshaw kala Rynsied Shanala kabadan harut jong ke Surok ba bat katei ke Trok kala lendang hapdeng jong ke Surok. Hakani ke jingja aksiden Nongñiah jong ke auto ula Khlad no bat urofukul Islam arpunyos nem kerta ubasa akipenta duhubri asam ubasyong lang hakate ke auto rickshaw ula mensau bat larai u syakajaka ajing sumar katba Nongñiah ia ke Trok u klem mensau hendri lalap udan hapdeng ke jingbu akia la kaliang ki pulet ke tanak trafik na nongpo marsin yo jing tip halor ketika jingja kila hiar mardor syakate jaka bande ia ke bedot kap.